من این عمل کردم رو قهرمانی نمیشمارم، چون که این قرض انسانی من میباشد. دیدم که آدمان زیاد ба тарафи пул рафта истоданду дар ҳангома қарор доранд ва барои муайян кардани онҳо аз автомошина фурмада ба назди онҳо рафта, яке аз онҳо гашта гуфт ки як ҷавондухтар худро аз пул ба об партофт. Сипас ман рафта дидам ки дар ҳақиқатан як ҷавондухтар дар байни он пул дар дохили об дар ҳолати нотоб ва на он қадар хуб қарор дорад. Сипас худро ба об партофта, он духтарро сари китф карда با یاری شهروندان در آنجا بوده دخترو از آب برای راهگذر برآورده با یاری تحلیل شناینده و بیماری‌های قرحه بالا دسترس نمودیم. بنا سببی که من با آن لباس‌هایی که با آب خود را پرتافتم تقریبا زیاده از 20 دقیقه سیر به جای کار رفتن لباس‌های خود را عوض نمودم. کمی ناتاب شدم از سردی آبی дарё. маро дар раёсати тиббии вазорати корҳои дохилӣ бистарӣ намуданд. ман ин амали кардамро қаҳрамонӣ намешуморам, чунки ин қарзи инсонии ман мебошад, то ки бетараф намонам дар ин ҳолатҳо. ва инчунин ин амали кардаи ман вазифаи касбии худи ман мебошад.